lutukon hata-hata majododuhon tujuan natorok anggiat baneroh nasida lahok kapasaton paso-pasui didota di bahasa sadarion bama di situ mau lihat apa pada nami laslat ala takul lukoma hata-hatahon alu-aluhon tusahalani raja anggiat banerohnya karaja na tujuan dalam menggonggomi lao menuturi kudota di bahasa sadarion bama di situ permuliaan di hutas yang di depan perserahan di Jolma naik marotor mahami mabuat tuan di gudang kami hami bonani hati betul akhir betul kami kasabai dengan majalisi godang mula-mula padung tibudak sopa mau lihat ya pak pas pagi dona itu gudang kami ima gudang siga tahun nih masuk-masuk materi mata gabi akapan tahunan sinul akapapahan nami asabuy toktong di bagal roh tadi akan nama ulah-ulota ban madisi namulinay mau lihat apa pada nami lok duta nami pe ban majuli di si godang atur maranak atur marboru anggiat masuk-masuk mata debata di pasar debata jauh pas ini di maranak anak ngamion do permain ngamion ini di marboru bakar nang iton dapat songonir katanya cuy tubuh silak tubuh sikoru merdaka bunga-bunga di tori persingkapotan mama masuk motong tadi bata tubuh anak presiden dua boru jaga kirtur hati buat di piring koras naik mengaliat mahami kamar hula boru dudot di bawah stadion mama masuk motong tadi bata sidok kami jaga koras baik mak namun ini
Pak Ramanan ini. Jojo muna nang namirin din kalitang muna itu asik mangina baga gonon mangina titis mangina hidudo pamudok na jadi mulusan kami na jojo muna